Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigaban siganu paribata bani panorang sogot nerion. Pasadahita uhurta martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami na marhabang sa nyapuri atas bonan ni hangkupan nami. Harohan ni malas nyurban nami. Puji-pujian terima kasih ma isumbako nur nami bani panorang sogoton. Na tetap mangundingi manramotkon jana masarikon hanami. Bapa, mangilek kanami hubamu. Marhite na ipon ham huban nami hatamu. Hamma napatorangkon hatamuin. Nagabi bohal ni pertunduyon nami. Ibagas ngalaho makurcaan horja nami sa ganjang nerion. Marite ko rin nakmuton Diyos Kristo nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijapen na siyang marianan bani panorang sogot nerion, nabuy isesehan nami marhiteo ni channel ito pon, hata ni nebata nagabiri kapan sigano paribata bani panorang sogot nerion, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2020, ay matar surat bani buku 2 Petrus, bindu sada ayat 3 na makatahon sumat. Ibere haguguhon ni hanay baton ni aido bata, sagala na perlu bahen haguluhan, pakon hadaulaton, marhite na itanday hita iya, namandilo hita marhite hasangapon ni, apa hadearon ni sandiri. Ita haganupan, nayalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, bani sadapan orang nyombah na baru marhajabuan itelepon tulang si matuani makatahon lauroh ma sidea manohu rumah. Jadi halani sidea baru ope ro marhajabuan jana si matuani pimarsura-sura sion roh gatni marhaonaan maay alani inang sin rumah ni diar akulani. Nah halani lang ibotoh ni sonahado napatut jana natalup si bahenon marsukun ma iya ubani halak nalekan anggo siol rohma si matua diri inang sin rumah diri sangga diar akulani. Ado kira-kira napatut janah talup si bahenon mangalu-alu paroh ni tondong diriay nini marsukun iya ubani na mamboto adat na sisonayay. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus waktu rado tene anggo na isukun ay ya jenges ipatorang haganupan ipatuga hubani haganupan tapi rado huma anggo mitur isukun ma tulang si matuani rado marlegan huma balos ni alaniaha alani tulang si matua aido natang si botohan ahado tujuan ni paroh ni sedea rumah ni sedea ay. Jadi rado bani na isukunay memang atahonon tama pertua mo jana malobeng go batas si malu ya anggo diar akula ramam buat si panganon masih matu ay tentu rama sonay nini jadi si pasir siron on si sonon rama nini tapi rado anggo isukun ma tulang si matu ay ya tulang dong barita isolro na siyam rumah nami marsukun ma nami tulang sonama na tu si bayan nami lamang alalo parona siyam rado huma balos ni tulang ay ya lang pala dong pa kita haganupan nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonay mahumani ibagas parguluhan taon. Isi do sa sitong ni.
na buhay mambere pamboto hubata, ase itanday hita ahado na gabi haroso ni bata. Buhay disukun hita pandita, buhay. Tapi songon usihan na parlobe no kanayay. Tapi butuhan do ni bata. Laho paturangkon, ise iya. Ibagas parguluhan. Ay masih maningon takas. Purini PHP ni ibotoh kita, makorjahon na madear. Itanday hita, idop ni hurnine bata. Jana pokut, rosi daulat kita, mandala ni guluta si ganu pari. Aganupan ay mahabotohon na marharohan humbani na bata. Jana haguguhon hanay bataon ni nebata sandiri do huma. Napatorangkon ay marhititun do na pasing ibagas uhurta. Asi ibotoh kita makorjahon ahana patut, ahana talup. Jana sonahita mandalani perguluhanta si ganupari. Sonaha si banaonta dopak naibata. Artini panandayonta dopak naibata. Sido halani na ibasahita Bibel. Sido halani na itangarhita ambilan. Sido halani na ipatorang pandita hubata. Lang porlu ay, porlu. Tapi sido halani ay. Tapi halani ne bata sandiri do. Namambire panandayon ay bata. Namambire guguh ay hubata. Namambire habotohon ay hubata. Asi itandahita iya. Jana, halani iya do naparlobe mandiluhita marhiti hasangapon ni apa haderon ni. Jadi maningon takas do HP jana jonam ibagas ukurta. Gabi karisten PHP ni hita. Jana tujuan ni perguluhan taon pasangap kon na bata. Jadi sedo HP ni halani na doma itadikon hita guluhta nasapari. Doma itadikon hita guluh ibagas hagulapan na hinan. Tapi halani nadup idilo ne batado hita marhiti hasangapon. Jadi tujuan ni nebata lahu mandilo hita gabi halak na porsaya marhiti hasangapon ni aima asito tap talar ibagas perguluhan taon haguguhon hanay bataw ni ay. Artini purini PHP ni idopa kon hita pusok ni uhur. Haguguhon hanay bataw ni ay manapatorangkon. Asi marguguh kita ibagas pusok ni uhur ay. Purini PHP mandopa kon borat ni parutolon. Marhiti haguguhon ni hanay bataw ni ay mahumani. Itanday hita jana ibotoh kita ahana talup si bahenonta. Asibo ito tap hita tene marhadaulaton agepe purini sangga ibagas mandopa kon parutolon na bagkal. Ay ibere ne bata ay hubata na perlu bata doay. Itandahita ne bata na perlu bata doay sing na perlu bani ne bata ay. Jana merguguh kita law mamuji pasangap kon ne bata na perlu bata doay halania salinari halania do perlu bene bata mandilohita marhiti hasangapon halania ay lambin luar mahomani humbagas uhurta panandayon na butul jonam matongon goran ni Kristus nagabi onjolan ni hapor sayonta ibagas naman do pakon bagi-bagi ni pergumulan ibagas parguluhan taon asyaha ase tungon
lambin roh tuguh ni mahita. Terlebih ibagas minggu-minggu Advent na paduahon pon. Ase lambin roh talar ni matongon, laho mangayak, laho marayak, laho mangalo-alo, Advent na patuluhon. Tongon, pitah goran ni nebatama, goran ni Tuhan Yesus na ipatimbul hita. Marhitihon ni orjata, marhitihon ni pangabakta, marhitihon ni persahapta, sonay age marhitihon ni surasuratta sigano pari. Amen, martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase lambin mangahap kanami. Haguguhon hanay baton mudo tongon. Nadumma manukuli uhur pikiran nami. Sonay age tengiran ni hurnami. Ase lambin itanday hanami bagal ni idop ni hurmo. Janah ase lambin rojo nam ni hanami. Ibagas guluh na marhadolaton. Hamdo tongon Tuhan. Adop mardilu hanami. Marhiti hasangaponmu apa hadiaron na humbab. Alani ay bagas sa ganjang niya rin. Kama tongtong, maritonde mo na mapasingin. Na mapargugoy hanami ba ni sagala horja na madia. Asilan binjonam. Diyan halabin pasing kuran mo. Ibagas uhur, ibagas pikiran, ibagas ganupan lahuan nami sa ganjang niya rin. Maritegoran akmo ton Diyos Kristo nami jalan merapakon tonggo nami yon. Amen. Oras bata ganupan, selamat pagi. Anduhar matongon, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Haguguhon ni hanay baton ni Tuhan ta Diyos Kristus matongon. Natotap, manukuli hita, mapargugoy hita, ase tarbahin hita, makorjahon na madiyar sa ganjang ni Arion. Das hubani maranata, paroh ni Tuhan Yesus na paduhalihon in. Shalom!